Kanti-ke lethi stage esishinezona namhlanje siyakhulisa. Ngicela-ke ukuthi uqhubeke ukuthi lento indlela kade uyithathile uqhubeke ngayo uyiphathe ngayo. Ube isibonelo esihle kwezinye iy'ngane. Bese ngeke siwenze lo mcimbi wakho bekuthiwa wena ungayiphethe kahle. So ngiyay'khulunyake ngawe. Ngiyacela-ke namhlanje uyiphathe kahle kuze kufike usuku lokuthi futhi kuphinde sengikwenze lokunye ongaphezulu kwalokho. So ngiyabonga-ke, ngiyayiqhenya ngawe. Wazi ukuthi-ke njengoba le ndlela uyithathile namhlanje indlela eyisekomeleleni ube isibonelo esihle kontanga yakho ubeka-ke futhi namanje ube yisona isibonelo esihle laba abancane behayele ukufana nawe uqhubeke uyiphathe kahle-ke uyigcine nje kuze kufike lelo suku lelo zophinda kwenze lokukhulu kunalokhu lokhu kusesiqala ngisakubonga ukuthi ukwazi ukuhlangana to 20 years uyiphethe kahle so njengamanje-ke uhloniphe konke nje ukwenze kahle ngicela behaleleke labo kufana nawe ngizokwenza